Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. Kajala miglia hakisngi kutayo jong benaya yong bat kisngi sedang benai jemang arjar pesau kelamat ya kajing syed bat kajing rang terkong ke bakam jor bat kani kelawan ra kajing hiar kajing don hakeleng ki jaka kajala padang kajing ut jing nam bat kajing angnut bau slap unwan benuan ra kajing pentingan ya kami mariang bat yo ben riuhi kensan hakasan terik jemang arjar pesau uslap ulawan kensan harengkat ke eryong bat pria hakeleng ki jaka kajala bat kata iki yeng kisam ki jing tung jing tap bat ki district ki bakam syakta kilong ka East Castles, West Castles, bat East and West Castles. Ha East Castles kat kum ki kubor blayo lum arpuit liki yeng kila syarat haka eryong ha mauln re kat ba ka weipat dei ka yeng snong karang ha thai mo kon ro. Kidan nyu tli ki snong ki bla syakta haka East and West Castles district bakan thup ya kan nong klau mau yong kri nong telab mau nai siap put ba bat dem dingiem na ka jingwan slap lemu pria rengkat ka eryong. Kidan riu puar tli ki long yeng ki bla syakta haka ni ka district ban riu tli ki snong ki la syakta ha West Castles ki bakan thup ya ka mauli berki mau ther mau langsu mau do bat malang khasi umuti rang ba ka jala konrad ki sang mau lap tha iki officer bat ki bor punya district ban pen klo jerap sik ba syakta na ka jingjur slap bat ka eryong. Katin lapay syapri. Wow. Wow. Ani nini hakahe tak klo.